That is why kungafanele mangabe unento wayithola ngamandla obumnyama uthi mawususe evangelini uqhubeke ube nayo. Yile evangeli leni lamanje leli elenza ngiqhubeke nilale ngamashida senawantshontsha sewonese ezibhedlela. Thina ivangeli esalitholayo wawuthi mawuphenduka uthathe zonke izinto uyilethe enkonzweni zizoshiswa ngoba mawunezinto wayithola embusweni obumnyama uSathane unelungelo lokuza kakho akezanga kuwe uze intweni zakhe esekhaya lakho. Hayi bafethu amashida neziphambana yashiswa awukwazi ukulala endlini kube ngathi uadmithiwe. Hayi thina saphenduka kukhona osisi abantshontsha impahla zako Truworths nezako Edgars bayidayisela abantu. Mawuphenduka awuswenki ngeimpahla zokwebiwa. Kungenzeka yini ukuthi emthonjweni owodwa kuphuma amanzi amnandi nababayo khana kanye? Ngakithi ke eNewcastle omunye ubaba owayesebenze Isco owantshontsha amathayela wathi mayethola ivangeli waqhaqha iroof. Azange ayithele ngamanzi athi siyayingcwelisa egameni likayise elendodana likamoya ingcwele ngoba into ikaSathane ayingcweliswa ziyashiswa.